tekereza igihe mu Rwanda hazaba hari twa tumodoka tuguruka, imihanda inyuranyuranamo mu kirere, igihe bisi zitwara abagenzi zizaba zikoresha imihanda yazo yihariye, abanyamaguru nabo bafite imihanda yihariye hejuru mu kirere, ibiyaga n'imigezi by'u Rwanda ari byo bitanga ingufu zose zikenewe z'amashanyarazi, tukazaba dufite kimwe mu bibuga byiza kandi binini by'indege muri Afurika yose. Ikipe ya Rayon Sport nayo ifite ikibuga cya mbere kinini mu Rwanda nyuma ya Stade Amahoro. Mu Rwanda kandi ni naho hazaba hari isoko rinini riranguza imbuto, rikazaba ari ryo rya mbere rinini muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba bwose. Ibi birumvikana nk'inzozi, ariko ibi bizasohora kandi bitari kera. Nguhaye ikaze muri iyi video aho ngiye kukugezaho imishinga 5 karundura izasiga igize u Rwanda nka Singapore ya Afurika mu 2030. Iyi ni imishinga ipima trillion zirenga 5 mu mafaranga y'u Rwanda. Mu kubyoroshya, aya ni miliyari 500 z'amanyarwanda. Nakayabo. Umushinga wa 4 n'uwa 5 yo ntisanzwe kandi ushobora kuba utarigeze uyumva na rimwe mu matwi yawe. Icyo usabwa rero ni ukureba iyi video yose ugasobanukirwaho igihugu cyawe cyerekeza mu iterambere. Nyamuneka niba uri mushya kuri iyi channel ntiwibagirwe gukora subscribe. Muri kumwe na Mr. Buddha, muhawe ikaze. Burya ngo inzira zose zigera i Roma. Iyi ikaba imvugo imaze ikinyagihumbi kirenga ikoreshwa, kandi bikoko ni ukuri. Kubera ko burya mu bihe bya Roma, ubwo yafatwaga nk'umurwa mukuru w'isi icyo gihe, imihanda yose yari yarubatswe igana i Roma. N'ahandi hose mu isi rero, imihanda yose iba igomba kwerekezwa mu murwa mukuru, ikajya yabonereza no mu bindi bice by'igihugu. Uhereye nyuma y'Abaromani, imihanda yabaye ikimenyetso cy'iterambere ku isi hose. Kuri ubu ariko bikaba bidahagije kugira imihanda, ahubwo iyo mihanda ikoze, umutekano w'abayikoresha, ubushobozi mu kwakira urujya n'uruza n'ibindi. Umurwa mukuru w'u Rwanda, Kigali, isanzwe ifite imihanda kandi igezweho. Gusa bitewe n'ubwiyongere bw'ibinyabiziga, umuvundo w'imodoka uraganza ku buryo gutambagira uyu mujyi bibingora abahizi. Kandi twese nk'uko tubizi, u Rwanda rushaka kuba icyitegererezo muri Afurika, kandi ntiwaba icyitegererezo mu iterambere utaragira uburyo buboneye bwo gutwara abantu n'ibintu. Iyi niyo mpamvu hashowe miliyari zirenga 500 z'amafaranga y'u Rwanda mu gukora no kuvugurura imihanda yo muri Kigali n'indi miremire ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu by'abaturanyi. Ubwo iyi ni imihanda yo mu ntara, ibizatuma u Rwanda rumera nka Singapore ya Afurika. Uti bipanze bite rero? Mbere yuko nza kukubwira ku yindi mishinga karabutaka izahindura u Rwanda mu myaka mikiri imbere, irimo na stade izaba ari ya kabiri nyuma ya Stade Amahoro, reka tubanze dukomoze kuri uyu mushinga witezweho guhindura ingendo hano muri Kigali. Uyu ni umushinga wiswe Kigali Urban Transport Improvement, kuti mu mpine. Uyu ukaba umushinga wo muri Kigali ugamije koroshya ingendo z'abantu n'ibinyabiziga, hubakwa ibikorwa remezo ku masangano y'imihanda 3, ariyo ya Gishushu, Sherando na Kicukiro Sonatube. Aha ni ahantu hahora umuvundo w'ibinyabiziga ukabije cyane cyane mu masaha ya mu gitondo na nimugoroba, abantu bajya cyangwa bava ku kazi. Iki kikaba kimwe mu bibazo by'ingutu byabangamiraga ingendo muri uyu mujyi. Nibyo, hasanzwe hari amahuriro y'imihanda cyangwa amasangano azwi nka roundabout. Gusa ubu buryo busanzwe ntibubasha gukemura ikibazo kubera ubwiyongere bw'abantu bigendana no kwiyongera kw'ibinyabiziga muri uyu mujyi, aho byongera ku kigero c'10% buri mwaka. Niyo mpamvu hemejwe ko hazubakwa imihanda imwe yo mu kirere, indi ikanyura hasi neza nk'uko ku Kinamba na Kicukiro Centre bimeze. Ibi byitwa flyovers, imihanda inyura hejuru y'indi. Dore uko uyu mushinga wose upanze. Ku isangano ry'imihanda rya Sherando, ahazwi nko ku Gisimenti, hazubakwa umuhanda wo munsi y'ubutaka uzwi nka underpass, ku buryo imodoka ziva ku Gishushu zerekeza ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe zizajya zinyura munsi y'umuhanda usanzwe uzaba ukoreshwa n'izindi modoka. Ni mu gihe imodoka zizaba zituruka mu gahanda k'amabuye zisa n'izerekeza kuri Stade Amahoro zizajya zinyura hejuru ya flyover twababwiye. Ibi bikazafasha mu kugabanya umuvundo w'ibinyabiziga byabisikaniraga muri iri sangano ry'umuhanda bituruka mu byerekezo bitandukanye. Ku isangano rya Gishushu biteganijwe ko naho hazubakwa ikiraro kinyura hejuru y'umuhanda, flyover bridge, kiva ahari Simba Supermarket, kizajya gikoreshwa n'imodoka zisanzwe kugira ngo bisi zitwara abantu zijye zica mu muhanda wo munsi usanzwe. Iki kiraro kigomba kuzaba gifite nibura uburebure bwa metero 500. Naho ku isangano rya Kicukiro Sonatube hazubakwa umuhanda muto wo munsi y'ubutaka, underpass, uzaturuka ku nyubako ikoreramo Minisiteri y'Ubuzima ukarangirira hahoze hakorera kaminuza ya UTB. Uyu muhanda nawo ugomba kuzaba ufite uburebure nibura bwa metero 600.
uyu ni umushinga wagenewe miliyari 140 z'amafaranga y'u Rwanda, bikaba biteganijwe kuzarangira mu gihe cy'imyaka 5 uhereye igihe inguzanyo yo kushyira mu bikorwa yatangwaga muri Werurwe mu 2025. Ni inguzanyo yatanzwe na Banki Nyafurika Itsura Amajyambere BAD. Nk'uko bigaragara, uyu ni umushinga uzoroshya ingendo muri Kigali mu buryo bwose bufatika. Nanone ariko kubaka aya masangano y'imihanda mu buryo bugezweho ntibyaba bihagije gusa ugereranyije n'ibinyabiziga biri muri uyu mujyi. Mu nteganyo hakaba hatekerezwa no kugira ibisate bigenerwa imodoka nini zitwara abagenzi bisi, cyane cyane mu masaha y'igitondo n'umugoroba, ku buryo ibisate bimwe by'umuhanda bizajya bikoreshwa na bisi gusa muri ayo masaha, mu rwego rwo guteza imbere ubwikorezi bw'abantu mu buryo bwa rusange hano mu Rwanda, cyane ko burengera ibidukikije. Rimwe meya w'umujyi wa Bogota, uyu ukaba umurwa mukuru wa Colombia, yagize ati: umujyi uteye imbere si hahandi n'umukene agira imodoka, ahubwo ni hahandi n'abakiri bagenda mu buryo bwa rusange. Yitwa Gustavo Petro, kuri ubu ni perezida wa Colombia, yerekana impamvu gutwara abantu mu buryo bwa rusange ari ingenzi kurenza uko benshi babitekereza. Muri iyi mishinga kandi hazibandwa ku koroshya ingendo z'abanyamaguru, aho hazubakwa ibiraro binyura hejuru by'abanyamaguru, cyane cyane mu masangano y'imihanda, mu rwego rwo kwirinda impanuka zakundaga kuhabera. Hazubakwa kandi uduhanda tw'abanyamagare ndetse n'ababana n'ubumuga butandukanye, ku buryo buri wese azibona mu muhanda. Ni nako kandi hazongerwa ubushobozi bw'imihanda imwe n'imwe yo muri Kigali, ikava ku kugira ibisata 2 igahabwa ibisata 4. Aha harimo n'umuhanda wa Giporoso Masaka, aho naho hazubakwa umuhanda unyura hejuru, flyover, uturuka kuri Prince House ukagera ku Cyamitsingi. Nawo ukaza bufite inzira cyangwa ibisata 4. Ikindi gice ni ukubaka imihanda ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu, ubwo ni imihanda yo mu ntara. Hakabamo umuhanda wa Ngororero Musanze Cyanika uhura na Uganda, hakaza umuhanda wa Bugarama Bweyeye mu karere ka Rusizi, umuhanda wa Ngororero Rutsiro, Kinigi Kora, n'indi mihanda myinshi inyuranye igamije koroshya imigenderanire hagati y'uturere ndetse n'ibindi bihugu. Iyi mishinga y'imihanda yose hamwe ikaba ifite ingengo y'imari irenga miliyari 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Amenshi akaba ari inguzanyo ya Banki Nyafurika Itsura Amajyambere BAD. Bikaba byitezwe ko hafi ya yose yizarangira hagati ya 2030 na 2035. Bikaba byitezweho kuzahindura isura y'u Rwanda mu buryo bugaragara kandi bugaragarira buri wese. Gusa imihanda yose yakubakwa, ubwiza n'ubushobozi by'umurengera yabifite ntacyo byafasha cyane mu gihe izo modoka nta buruhukiro zaba zifite. Ibi nibyo bihita bitujyana ku mushinga wa kabiri uteganijwe guhindura Kigali n'u Rwanda muri rusange. Uko waba uri umusirimu kose, imodoka zose zawe bwite waba utunze ukaba umaze igihe muri Kigali, byagorana kutaba warakandagiye muri gare ya Nyabugogo kubera impamvu imwe cyangwa nyinshi. Bamwe banavuga ko ari na hamwe mu hanyura abantu benshi cyane mu Rwanda ku munsi. Nyabugogo niyo gare nini mu gihugu, icyarimwe ikaba na mpuzamahanga. Aha rero ni ahantu hakomeye ku bukungu bw'igihugu, bityo hakaba hakwiye kwitabwaho mu buryo bwuzuye. Iyi niyo mpamvu umushinga wo kuvugurura iyi gare ya Nyabugogo wagenewe miliyari ziri hagati y'140 na miliyari 200 mu mafaranga y'u Rwanda. Aya akaba azakoreshwa mu bikorwa byo kubaka ibi bikurikira. Bimwe mu byo tuzibandaho ni ibikorwa remezo bijyanye n'imihanda, bijyanye n'inyubako za gare. Gare igomba kugira birumvikana aho imodoka ziparikwa, ikagira aho abagenzi bashobora gucumbika, ikagira igice kigenewe imodoka zo muri uyu mujyi wa Kigali, igice kigenewe imodoka ziturutse mu ntara zindi zitandukanye z'igihugu cyacu, ndetse ikagira n'igice kigenewe imodoka zituruka mu mahanga. Kugira ngo wumve uburemere bw'uyu mushinga wo kuvugurura gare ya Nyabugogo, nuko aya mafaranga azakoreshwa ajya kungana cyangwa akabarutaho gata yakoreshejwe mu kuvugurura Stade Amahoro. Iki kikaba kimwe mu bikorwa remezo biremereye byamaze guterekwa ku butaka bw'imisozi 1000. Biteganijwe ko imirimo yo kubaka iyi gare izakorwa mu gihe cy'imyaka 2 uhereye mu 2025. Muri icyo gihe izaba iri kubakwa rero, ibikorwa bya gare bizimurirwa mu kindi gice cya Nyabugogo kugeza imirimo yo kuyivugurura irangiye. Bikaba byitezwe ko niyuzura izatanga ahantu hagari imodoka ziparika, aho abagenzi bategerereza, ibiro bikoreramo ajanse z'amakompanyi atwara abagenzi, aho abagenzi bacumbika bibaye ngombwa, n'ibindi byose byitezweho guhindura Kigali. Iyi gare ya Nyabugogo izubakwa n'umujyi wa Kigali mu bufatanye na Banki y'Isi.
turizera ko muri imyaka 5 izasigara Nyabugogo nayo yubatswe ivuguruye ku buryo azaba ari ahantu hazima abantu bashobora kuba bafatira imodoka zijya hirya no hino, bikadufasha no kugenda tugabanya uburyo abantu bakoresha imodoka zabo. Mbere yuko dukomeza ariko no kwibutsa gukanda like kuri iyi video niba wakunze ibikubiyemo, kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Nyuma yo kubona imihanda myiza ihura n'ibyifuzo byacu, yewe tukabona na gare nziza izajya ituma ingendo zacu zihuta, tuzakenera no kwidagadura. Ibi rero nibyo bihita bitujyana ku mushinga wa gatatu witezweho guhindura byinshi mu myidagaduro. Nibyo ibikorwa remezo biri muri Kigali, yewe n'ibikorwa by'imyidagaduro nka Stade Amahoro niho bibarizwa. Aha rero hategerejwe no ku mishinga yafasha bari mu ntara kwidagadura. Muri iyo mishinga yose yo mu ntara ijyanye n'ibikorwa by'imyidagaduro na siporo, nta wasumba uteganywa n'akarere ka Nyanza wo kubaka stade karabutaka izajya ikinirwaho imikino inyuranye. Nyanza Olympic Stadium ikaba ari nayo ikipe ya Rayon Sport izajya yakiriraho imikino yayo, cyane ko Nyanza ari ku ivuko ry'abareyo. Niba nawe uri umufana wa Rayon Sport, nyarukira muri comment wandika ijambo Gikundiro ubundi tubwire nuko witeguye kwakira stade nshya y'ikipe yawe. Uyu ukaba umushinga uri mu ruhurirane rw'imishinga y'akarere ka Nyanza igamije guteza imbere ubukerarugendo n'umuco muri aka karere. Inyigo ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza bwakoze igaragaza ko stade yonyine izatwara amafaranga barirwa muri miliyari 60 n'amafaranga y'u Rwanda, ikazaba itwikiriye hose kandi ifite imyanya 20 byo kwicaramo. Ni hafi kimwe cya kabiri cya Stade Amahoro mu kwakira abantu benshi. Iyo stade izubakwa ku buso bwa hegitari 28 mu mudugudu wa Kirwa, akagari ka Mushirarungu, umurenge wa Rwabicuma ho mu karere ka Nyanza. Uretse stade nyirizina izaba igizwe n'aho abantu bicara ndetse n'ikibuga cyo gukiniramo hamwe n'icy'imyitozo, stade ya Nyanza izongerwaho inzu y'imikino, gymnase ndetse n'ikibuga cy'imikino gakondo y'Abanyarwanda. Ibi ndabizi ko tuzabikunda turi benshi. Ibi byiyongereho rero kubaka stade ya Nyanza bizatwara miliyari 145 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko nanone ngo biturutse ku bushobozi buhari hazahirwa kuri stade nyirizina izatwara agera kuri miliyari 60 ni mu mafaranga y'u Rwanda. Nyanza Olympic Stadium ni yuzura izaba stade ya kabiri y'icyitegererezo mu gihugu nyuma ya Stade Amahoro. Rayon Sport ikazajya yakirira imikino yayo hano nta gihindutse. Ni ugusengera ikipe yanyu rero kugira ngo ibi byose bishoboke. Iyi video ushobora kuyisangiza abakunzi ba Rayon Sport nabo bagasobanukirwa aho ibikorwa bibareba bigeze. Ibikorwa remezo byose twavuze bibaho kandi bigakomeza gucanirwa n'ingufu energy. Niyo mpamvu umushinga wa kane uzahindura u Rwanda burundu ari uw'ingufu. Uyu ukaba umushinga uhagaze trillion zirenga 5 mu mafaranga y'u Rwanda. Nyamuneka ibi byumve neza, trillion 5 zingana na miliyari 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu ukaba umushinga uhenze cyane kurusha indi yose kuri uru rutonde rwacu, ukaba n'umwe mu y'u Rwanda ruteganya uzaba uhenze cyane mu mateka yose. Kandi kuko ibiri mu gihe kuko ingufu ari ryo zingiro ry'ubukungu, ngira ngo nawe urabizi ko iyo wumva udafite ingufu ntacyo wakora. 82 by'abaturarwanda bafite umuriro w'amashanyarazi. Muri aba 57.4% bagerwaho n'amashanyarazi avuye ku muyoboro mugari. Ni mu gihe 24% bacungiye ku bundi buryo nk'amashanyarazi y'izuba, solar panels. Bikaba biteganijwe ko mu 2030 buri munyarwanda wese azaba abona ingufu z'amashanyarazi mu buryo bukwiye. Hashingiwe ku mubare w'abaturage, inganda no kwihuta mu iterambere, leta y'u Rwanda yemeje umushinga uremereye cyane wa trillion 5 z'amafaranga y'u Rwanda wo gutunganya no kongera ingufu mu gihugu tugasaguriraho n'amahanga bibaye ngombwa. Dore uko uwo mushinga wose upanze, trillion 1.5 z'amafaranga y'u Rwanda azashorwa mu gukora ingufu, ubwo no kubaka ingomero zitanga amashanyarazi, gushora mu mashanyarazi akomoka ku zuba, gufata no gutunganya ingufu zitangwa n'umuyaga, gutunganya nyiramugengeri ikabyazwa ingufu. Umushinga uzwi watangiye ukaba uherereye mu karere ka Gisagara, aho ni huzura iyi nyiramugengeri izajya itanga megawati 80 zose. Mu bundi buryo bwo kubona ingufu z'amashanyarazi hazamo kandi kubyaza ingufu amashyuza aboneka mu kiyaga cya Kivu akavamo amashanyarazi. Ubwo tuvuze Kivu tuba tunavuze kuri gaz metani iboneka muri iki kiyaga ku bwinshi. Uyu nawo ukaba umushinga washoyemo arenga miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda, Kivu Watt Project. Hanazamo kandi kubyaza amashanyarazi ingufu za nucleaire n'ibindi. Ariko umushinga witezwe cyane n'urugomero rw'amashanyarazi ruzubakwa ku Rusizi rwa 2 n'iya 4. Uyu ukaba umushinga uhuriweho n'ibihugu bitatu ari by'u Rwanda, u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
ndetse hakanaza urundi rugomero rutura ruri kubakwa ku mugezi wa Nyabarongo, ubwo ni Nyabarongo ya kabiri. Iyo trillion imwe n'igice y'amafaranga y'u Rwanda izashorwa mu gutunganya no gukora ingufu, noneho miliyari 300 zishorwe mu gukwirakwiza ingufu, andi nayo agenda asaranganywa mu bindi bice bigize umushinga kugira ubwo buri muturarwanda wese azabacanirwa, inganda zibona amashanyarazi ahagije, yewe tunagemuriraho n'ibindi bihugu by'abaturanyi. Nguyu mu by'ukuri umushinga karabutaka twavuga ko udasanzwe ugamije guhindura isura y'u Rwanda burundu. Ni ukuri umushinga uza ku mwanya wa 5 mu yizahindura u Rwanda ni isoko rizaba rikusanyirizwamo hakanongererwamo agaciro imbuto zitunganyirizwa mu Rwanda, rikazubakwa mu cyanya cyahariwe inganda i Masoro ahazwi nka Kigali Special Economic Zone. Iri soko nirimara kuzura neza rikazaba riranguza imbuto, imboga n'ibibikomokaho hano mu Rwanda bikanoherezwa mu bindi bihugu, aho rizaba ari ryo rya mbere ry'ubu bwoko ryubatswe muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Uyu ukaba umushinga uzagirira inyungu abanyarwanda barenga 1.5 miliyoni bari mu buhinzi bw'imboga n'imbuto. Ibi bikazafasha kongera ibyoherezwa hanze y'u Rwanda ku kigero gishimishije. Uyu ni umushinga wagenewe miliyari zisaga 50 z'amafaranga y'u Rwanda, ukaba uterwa inkunga n'umuryango umwe bw'Uburayi n'Ubwongereza, nubwo muri politike burya isaha n'isaha biba bishobora guhinduka. Indi mishinga y'inyongezo twavuga harimo umushinga Karundura wa Kigali Green Complex uri kubakwa mu mujyi rwagati mu kibanza kiri ahahoze ikigo ndangamuco cy'Abafaransa hafi na rompuwe nini yo mu mujyi wa Kigali. Uyu ukaba umushinga uzaba ukozwe 100% mu buryo burengera ibidukikije kugira no ku ngufu zizaba zikoreshwamo. Ni ku nshuro ya mbere umushinga nk'uyu uri kubakwa muri Afurika. Iyi nyubako yose nimara kuzura ni izaba ari iya mbere ndende mu Rwanda n'amagorofa 29. Ba nyiri umushinga ni urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB. Bikaba biteganijwe ko iyi nyubako izubakwa mu gihe cy'imyaka 3 nta gihindutse. Undi mushinga w'ingenzi cyane n'ujyanye n'ubuzima wo kwagura ibitaro bya Masaka, nyuma y'ibikazimurirwamo ibitaro bya CHUK, ibitaro bikuru mu gihugu, aho ibi bitaro bishya bizaba bifite ubushobozi bwo kwakira abarwayi barenga 2,000 ku munsi, bakagira ibitanda 837 by'abarwayi. I Masaka hakaba hari n'ishami ryita ku ndwara za kanseri mu kindi kigo bituranye cya Ircad, ndetse n'ibitaro bivura indwara z'umutima, byose biri muri icyo gice cya Masaka. Muri rusange uyu ukaba umushinga uri gusozera kuko bigomba kurangirana n'uyu mwaka ibitaro bya CHUK byimukiye Masaka mu 2025. Ibi bitaro bya Masaka bikaba byaravuguruwe ku bufatanye n'Ubushinwa. Ku batabizi, Abashinwa burya ni nabo bubatse bwa mbere ibi bitaro mu 2008 babikora nk'inkunga bahaye u Rwanda. Ibi bitaro bikaba byitezweho guhindura serivisi z'ubuzima mu buryo bugaragara hano mu Rwanda, cyane ko n'inyubako za CHUK zishaje nazo zizakomeza gutangirwamo serivisi zijyanye n'ubuzima. Ngiyi imishinga karabutaka twari twabateguriye, byitezweho ko igiye guhindura isura y'u Rwanda burundu mu 2030. U Rwanda rukamera nka Singapore, mbese nyine